Yes, tubahaye ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni saa 10 zuzuye aho tubazaniye updates byakaze byasizoye ihuriro rya AFC nyuma y'iko rimaze kubona yuko ibitero bikomeye byo mu Minembwe ndetse drone ziva muri biriya bice bigiye bitandukanye haba i Karemi ndetse n'i Bujumbura urabona yuko bafashe gahunda yo kuba bagaba ibitero aho drone zituruka. Igikuba cyacitse i Karemi, igikuba cyacitse mu Burundi. Uramenya akantu ku kandi uko situation ihagaze ni mu gihe imirwano ikomeje haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni mu nkunde rero ni iminota mike cyane turebe uko situation ihagaze, turebe uko ku mirongo y'imbere bimeze, turebe n'umugambi ihuriro rya FC ryafashe kugira ngo rero uburyo kirwa ryarwana na Croatia bahanganye bakomeje kugenda babatesha umutwe, ariko mubona yuko ihuriro rya FC ryamaze kuvumbura umuti wo kurandura neza cyangwa wo gukumira ibikorwa bibi by'ihuriro rya FARDC rikomeje kwica abaturage b'inzirakarengane muri biriya bice bya Minembwe ndetse no mu bindi bice. Ni mu nkunde rero bw'abakunzi ba Kigali Real News turebe akantu ku kandi, turebe uko situation ihagaze saha iyi ngiyi. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze tubashimire mu mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa kubana natwe uretse gukanda subscribe, mukajya murayikinga, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru n'ibiganiro bicukumbuye tunyuze kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Kigali Real News. Njye muri kumva ndi Damiha Umugisha, ndi kumwe na Bwana Bizima ku murongo wa telefone. Bwana Bizima, wongeye kwirwa? Yiriwe neza Bwana Damiye. Ibintu byakaze, ibintu byasizoye amakuru mpabwa n'abanda kavazi banjye bari ko bashaka kurandura ikibazo cy'imirwano cy'ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bakaba barambwiye ngo ku munsi w'ejo n'ubundi hari operasiyo yakozwe mu gufata Mikenke, yateye ubwoba igisirikare cya Angola aho platoon zigera muri 3 za Angola zatezwa mbushi hano mu gace ka Itobwe, zirahatikirira ngo ku buryo nta n'umusirikare n'umwe warokotse muri iyi paratuyi. Kandi ngira ngo paratuyi wenda ababizi baze kunyandikira muri comment, ariko uko byagenda kose bari abasirikare batari hasi ya 30 ariko batarengeje 50. ubwo urumva uwo mubare paratuyi 3 urumva n'umubare mwinshi w'abasirikare kandi bo mu gihugu kimwe. Ubona yuko ihuriro rya AFC rikomeje kwitwara neza ndetse turi bwumve ibitandukanye n'ibyo turi kumva magingo aya. Bwana Bizima, biragaragara ko iri huriro rya AFC rikomeje kugenda rikora udutsendo bitewe n'imirwano ikomeje kugenda iba muri ibi bice magingo aya. Urambwira ko imirwano iherereye he kugeza ubu? Ni imirwano ibiri mu duce twinshi kuko ubona ko mu 23 MRDP twirwanaho ubu basa naho bose bacanye ku maso mu bijyanye n'imirwanire, basa n'abari gutanga isomo ry'intambara muri kara gace ka za Minembwe. Ubona ko bari barasumbirijwe cyane nk'ubu aka gace ka za Mikenke, urabona ko MRDP twirwaneho isa naho ariyo ihagenzura cyane, kandi urabizi ko aka ni agace bavukamo, baraharerewe barinda bangana kuriya. Ni ahantu kurwanira rwose ubusa n'umwiyahuzi, nubwo FARDC ndetse muri Croatia yose baba bari kumwe bagerageza gukora ibishoboka byose mu buryo bwo kusa naho baba bashaka guhashya M23 na twirwaneho muri kara gace, ariko ubona ko babarusha experience hari ahantu ndetse n'ubwitange bafite bitewe n'icyo barwanira. Rero imirwano muri aka gace imaze iminsi hari, ubona ko Gakenke ivugwa muri ubu buryo. Mikenke yafashwe ku bwitange bukomeye cyane ku ruhande rwa M23 na twirwaneho, ku buryo bakoresheje ubwenge buhanitse cyane. Ubona ko FARDC ndetse n'abambari bayo baba bari kumwe bari bafite intego y'uko bigarurira iyi Minembwe yose mu buryo bwihuse, kandi ubona ko byari nk'ibintu bishoboka ujyanye n'uburyo bari bamezemo. Ariko aka gace bagatakarijemo cyane ku rwego rwo hejuru
nk'umuntu uhari neza abikubwiye ntabwo wabyumva, twe abenshi baba bivugira amakuru nk'uko baba bayataze hirya no hino ukayahabwa n'umuntu, ariko aka ni agace k'intambara. Iyi Minembwe ifite amateka ku rugamba cyane, bizandikwa na ryari ku bana bahari babibonesha amaso. Ni imirwano ikomeye yaguyemo abasirikare benshi nk'uko bivuze. Aha habaye nk'irimbukiro, kuko ubu ni agace utakohereza nk'umuturage bitewe n'umwuka uhari, bijyanye n'impfu zihari, kandi ubona ko hakiri akazi kenshi bitewe na twirwaneho ziri kuhagenzura. Urabona ko n'abasirikare bato ni force itari nini cyane, ariko ubona ko kujya gukora amasuku yo gutunganya aba bantu bahaguye ari ibintu bigoranye, kuko isaha n'isaha urabizi baba bari ku muheto bacunganwa n'uko ibitero bya FARDC ndetse n'irakwasi yose bari kumwe bashobora kubagabaho ibitero. Rero mu Mikenke ni agace bari kugenzura, ubona ko imirwano babaye nk'aho bayisunikira mu bindi bice, ariko habayemo guhungabana ku ruhande rwa FARDC bitewe n'iri homba bari guhura naryo cyane ku rugamba, bari gutakaza ku buryo burenze. Ubona ko abanyangora bari bafite morale, basa n'ababagaruyemo amaraso mashya, bamaze gutakaza nabo babaye nk'abumiwe, batunguwe n'iki gikorwa kibaberaho cyambushi batezwe na MRDP twirwanaho muri aka gace mu buryo bw'ubwenge, kuko bari barananiranye kandi ubona ko badashaka kuva muri Mikenke. Rero operasiyo zindi ziri muri kano gace ka Uvira, aho FARDC yabaye nk'aho ishaka kugaba ibitero hano za Runingu na Sange. Ni ibitero byateguwe kandi bimaze igihe, ubona ko bari gukumira ubusatirizi M23 ifite muri iki gice. Ubona ko bafite ubwoba ko isaha n'isaha ishobora kurasa igakuramo Uvira. Ubona ko ari ikintu cyabahangayikishije, aribwo batangiye kujya bisuganya inshuro nyinshi, bagasa naho bajya kugerageza mu buryo bw'ubwenge bwo gutera bagaba ibitero mu masaha y'ijoro cyane, ariko ukabona ko byabaye nk'aho byabapfubanye, aribwo bihandagaje gushaka kugaba igitero cyo kwiyoberanya mu buryo bw'amanywa agaragara y'uyu munsi, kugira ngo babashe gusa naho batungura, kuko bimenyerewe ko ibitero bigabwa mu gitondo. Aha rero bateye iki gice cya Runingu, hari force M23 kandi ho riri maso yiteguye, ariko kubera abatanga amakuru ba M23 ifoma bafite mu gice kigenzurwa n'umwanzi, batangiye amakuru ku gihe, bagiye kugaba igitero amakuru yose bayafite, baza guhura n'ikibazo cyambushi yatezwe ku manywa y'ihangu, batabizi, bazi ko ari ingabo zigiye kuraswa zisanzwe mu defense yazo nk'uko bisanzwe. Kandi koko hano kwirara kwabaho ari ingabo zitari M23, kuko nta bitero baherukaga cyane muri kano gace cyane, ku buryo binjiraga muri izi nce za Sange. Rero uyu munsi bagabye igitero ntibyabahira, kuko babigerageje ku manywa y'ihangu bakagwa muri ambushi yakurasiwemo abasirikare b'abarundi benshi cyane bataramenyekana umubare hano, ndetse ibintu byo kurwanira ku madefensi bo bari bagambiriye ko bagiye kurasa defense ikavamo, ntibigeze banahagera. Ambushi yahise bakora agashya, bakimara gutakaza ku buryo bw'indengakamere bahise bakora wizidoro basubirayo, bakiza amagara yabo bari basigaye, ariko abahatakarije ubuzima n'abafashwe ari bazima ni benshi, ariko imibare yabo ntago iratangazwa. Yes, nibyo, ni imirwano yabereye muri aka gace ka Mikenke yasize ndetse n'umugabo wababaje bikomeye abo mu bwoko bw'abanyamurenge, Colonel Joseph Nganzo Orikwa, wari uzwi ku kazina k'agatazirano bita 00. Uyu yakoze ama operasiyo, murabizi neza ko yari afite n'ibihano nk'umuntu wishe wahonyoye uburenganzira bw'abasivile. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara mbere y'uko atujyana ku yandi ma axe. Reka turebe operasiyo simusiga ihuriro rya AFC rifitiye Ikaremi, kandi biravugwa yuko aba FDNB bamaze gukora deployment ikomeye cyane, aho barunze abasirikare benshi Ikaremi. Ubona yuko urwikanga ari rwose isaha ku isaha Ikaremi hagabwa y'ibitero karundura by'ihuriro rya AFC, bitewe nuko ihuriro rya AFC ryamaze kugarama kandi ryamaze gukwepa ko
bitazubahiriza amasezerano y'i Washington y'uburyarya n'ububeshyi, kandi koko ni nako situwasiyo imeze. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bukurikire, kubona yuko haba kuri kote y'aba FARDC na kote ya AFC iby'agahenge bose bamaze kugenda babigarama, urabona ari iki kiri bukurikire? Kiri bukurikire nta kindi, urabona ko M23 imaze igihe kinini cyane iri mu bikorwa byo kuraswaho gusa, ibasha kwirengera no gukiza amagara y'abaturage yarebereraga bashaka gusa naho barimburwa. Ubu rero intego iriho ubu, bitewe n'uko ari amasezerano yose y'amahoro yagiye abaho, ubona ko M23 uburyarya babazanyeho kandi ntibyubahirizwe, basa naho babihaze. Ubu urabona ko intego yabo ari yo kugenda basa naho nabo bagaye ibitero bigarurira uduce tw'ingenzi turimo no kwangiza, harimo no kwangiza ibikorwa biri mu buryo buha imbaraga FARDC mu kuba babona uburyo bwo kwangiza abaturage ndetse no kugaba ibitero bikomeye kuri M23. Urakubona ko byanze bikunze misiyo yabo ni ukwagura ibice bagenzura, gufata ahantu h'ingenzi ndetse no kwangiza ibikoresho bihambaye bya FARDC mu buryo bwo gukumira ko bagabwaho ibitero bihambaye. Yes, n'ahandi hari imirwano ku max wenda twakwapudetinga abakunzi bacu nonaha. Yego, muri iki gice cya Masisi navuga kuri aka gace ka Muheto kari kamaze iminsi kagenzurwa na FARDC ndetse wazarende FDLR zo ku rwego rwo hejuru muri tuno duce, zasaga naho zakigaruriye rwose zitarashura, bizi ko kari katanzwe na M23 mu buryo bwo kuvamo vuba vuba, bitewe na force zari zibagabyeho ibitero, zari ziri ku mibare iri hejuru y'abasirikare, kandi ubona ko deployment za M23 bari bake. Aha rero habayeho kwigarurirwa ku ruhande rwa M23 ndetse guhera ku munsi w'ejo igicamunsi. Ibi ni ibintu byabayeho, hafashwe kubw'imirwano ikomeye ariko yabaye nk'aho isigamwe imvune FARDC ndetse na FDLR zari muri iki gice, kuko barashwe bikomeye cyane baranatatana ku buryo atari force yagendeye hamwe. N'ubu bari kurasirwa mu bice bigera muri bitatu bitandukanye bitewe n'uburyo bavuyemo hano Muheto nabi. Rero uyu munsi habaye igikorwa cyo kugarurira abaturage ihumure, kuko bari bahunze ari benshi kandi abenshi bangirijwe amatungo yabo, bararibwa, inka barazica bazitaho. Ubu Koloneli wa M23 Nsabimana yiriwe asa n'uganiriza abaturage kuri uyu munsi abayihumure, ababwira gutangira amakuru ku gihe kandi ko batazongera gukora ikintu cyari cyabayeho hano cy'ikosa ryo gusa naho aka gace gatereranwa kandi ari ak'ingenzi cyane, kandi harimo abaturage bahigwa benshi, ku buryo ubu bafite umutekano uhamye kandi yabibijeje yuko batazongera gutakaza aha hantu n'umunsi n'umwe mu buryo bwo kubungabunga umutekano w'abaturage bari muri iki gice. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifurize amahoro y'Imana n'ubundi update zo nakagaruka. Yego, murakoze cyane namwe. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubashimire twifurize amahoro y'Imana. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.